Kalau ya ibu-ibu nih, ibu-ibu yang sering nih kalau kesandung, kalau kesandung istighfar. Kalau kaget istighfar. Kalau gendut sama laki istighfar juga. Ya, jadi kita banyak-banyak istighfar di bulan Rajab ini. Ya, seperti biasa, ba'da sholat subuh sama ba'da sholat maghrib baca 70 kali Rabbighfirli warhamni watub alayya. Minta ampun, minta rahmat, minta tobat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa orang yang beristighfar. Kata di dalam surat Al-Anfal ayat 33, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah enggak nurunin bala, Allah enggak ngazab satu orang, satu kaum